Muli and foundation based in the organization sin idi untuk makilala ang municipal district. Ni ako hepe tao, chief of police, di NPS, Sir Ananayo, and of course our district supervisor, Madam Gawi, si ako Doktora Bangasyon, and hepe si Mayuya Provincial Hospital, ako Vice Mayor, and Honorable Rudy Sinagan Jr. Ako po Councilor, ang Dr. Dear Councilor kasi Pahalata, Councilor Limang, Councilor Hedjogan, Councilor Christina Chegpan, Councilor Lumayna. Baka unuguan niya hanutsum na ang kakonsihar or kahit mo kung tao ay Vice Mayor yung nga Elona. And of course, and I mean, Echiadu, Parcaro, Hatonapo, he DepEd, and then si PNP, si Philippine Army, Hatokapus tao, Echiadu ang kabataan, and the reason of the season. Tas ano, yung manamong mit sa doktor, SMLGOO, in as long as we exercise the minimum public health protocol. At si tao ang pamilya LGU, Diyo ang barangay officials ang gato, barangay captain, salamat iti imalian diyo si taon amin mapod ang nanong hite ang lunch ang udi aton diyo brief history of Mayuyaw and sports challenge diyo ano pasinsyo dito pwede anong hahid brief ano okay sebuah itu translation no siyempre no history ay gawin ito the history of humankind but being a law-abiding citizen I will do so hitayan itaw na amungan is maybe we say this is the introduction for the people of Mayuyaw to be ready any centennial grand celebration in 2025 and inila tao nga we cannot move on as a municipality nuwachi tao inila ang pangasun hini history tao because Dr. Cotraso Jose Rizal said ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Correct. Tagalog na. So, amaatin na. And we believe on that saying because importante ay nahaan tako tuno sinito ko man. And it is the same in the barangay because the barangay, the family, the basic unit of the government, the BLGU, the LGU. So, idihuni po na no apa nga ita maamong tiad ugoni. So, political history of Mayuyaw started when our ancestor Imolityo ito ad
Majojo, Mayuyaw territory. But the first settlement, according to our Hato Oldies, the community started with the Sitio Bawang of Barangay Banao. And then Sitio Peong of Barangay Naktom. Chinoy Chichugo, his sitios, old, pinaka-old his settlement, ito Pileta after Majojo. And that started, siyempre, strive siya as a family, as a human, as a family, and as a community. 11 o'clock. Dako si epidemic, and then drought, na-force siya ang suruton kita ganggang. Kita chinum, siya na arpugan kay chinum. That's the police car. So her first settlement in Malian So siya, that other car will not the enter. Sitio Choklo of Barangay Buninan. Anyway, sinuglukin, si Imoli, Hinampanga, Hinako at Padang, Yanako at Peong. Iditindig siya, hiti agad siyang tao, analan siyang adhananga. Diya, alan siya unang muna. Diyan, takod tao si Padyo. Diya, nguy sinaat, diyan makanito kung okay, concept si alan siya, si culture, si rice terracing. Nung expand siya ito na hichi adtang as far as gamag and bunhiyan. Dilimit din Chenam Orchio. Di siyempre, kung sa Orchi Taku, kumaborbaliwan si Jeans, si Taku, kumakray si Alam siya tribal war. So nga kuhor taod kalangaw, natunin, barlig, surrounding tao, even as far as Hapuan ayo, pangalan Chinomo, disjah ta Alam chin agotchen si Tuwali. So hinuy si inaamatan, ing kono, Imoli, si Magellan, anong discover ito Pilipinas. Kabataan, nga siya tugo sintagon ang Imoli si Magellan. Raisa, hinimangalit. March 16, 15. Tagon man rin, kabataan, Ako nilangan nila. Tagon na nga mo yun. Oh, ichichiya ka nung Tag-tag na ka magod imoy. dak mo nga eh. Ay, group mo na research. Ngachina. Correct, cik di mga madam. Correct. 16. Cik tu historian, cik tu go Dominic, history. March 15, 16, 15, March hindi 16. March 16, 1521. 16 hindi na anak. 16, March 16, 1521. Correct, Dominic? When March 15. 16. Because of the international day flight. Oh, okay, correct. We agree with him because he is a history major. So, Imoli Magellan, introduce na si gobyerno si Spain, and then that is start hinialan siya on the birth of Christianity in the Philippine Island. So, kung umuwi when the Spaniard reigned, kung si expand hisin aton siya amon discover when mon conquer hay hato usum na an area sa Pilipinas since 1719 of April to Imoli and his father Praeto and Espanyol inunod na hitipimad ang across the Magat River Imoli hichi ad maalalahe ang Diyos siya ilan siya bacan ni siya natuno ang Diyos siya ilan siya an
Ponjogjogon. Ponjogjogon means kung paang-anginan. Any options? Di inuwi na ang enamang Options. hikay Uninoy. mayuyaw. Options. So hidyo sinumpangad bisi ad ilagan. Inipod na nitula na nung describe na ito hidyo nui hindi na catch attention. Governor General at the time nga Hindi ano na wifi? someday somehow jo mun expedition Ano jo ang option? umoli ito. Epor ang option. Bohan sugo an Facebook YT tayo. negosyante ito adhan nga an hangasin siya jahi una jahi makodyo an dinalae siya tayo una jahi bato alat bang jahi makodyo jahi majojo imuwi siya inamapuy si ad ilagan jahi cimpak hay si Espanyol jahi kuod siya siya ano timai siya ay sugui ang kuod siya jahi siya ahahan an onon singka omot siya Ouch. ingko na hinatay siya midnampangad ito at majojo dijahnui si gapuna nga non effort siya enat siya sin ritual an elen siyang pugkodyo di manamot ano sinpuanig binulennogan siya magkodyo di nalit siya penatoy siya mi hay hato panjor dijahnui si gapuna that sparks the hatred of the people of Mayuyaw ay ang tempo nga iti inagwit diyan amin si hay matagtaku si Isabela di uray hay ho si Spaniards yo talaga nga iti kukaton diyan nui sinang rugyan si Emojojo di Espanyol an gubat hay anat nang palo adyo lemegat hite inapon magkodyo ang hichumalele de lemegat hichinolong adjodyo ang kasinsin una de ang leggat siya sinahana nga timuy siya te ichi iagwit sin okidyo omodyo jahay inunudyo di inambus di hichin initnud simpati and hangasin na according in the discovery of the Igorots, the Father Hieronimo Rubio Pachi inunod siya ingkona any first and nga punoy simboan hichid ilagan himikop any simboan hinod siya kakimutay doon siya mahpay patanong Ganon siya sinulo na. Jahay ho si sakristan. Malala. Ganon ala siya nidjum. Siya kohep ay maligyono. Ngayon siyempre ni kohep, di ni hapit tao. Diyan hapit siya hichi, diya Joseph. Diya ay sungahimanong Joseph, diya kohep. No, Mayuyaw vernacular. Jahi maligyono, that is Mariano. Sinuwi, Jan Aleman, Padre Robio. An ay hono sinabautisaran ang gadang hichi. An itnud si Espanyol. Enala siya sinulo siya, inoli siya to, tenadyogon siya, tainagwit siya sinoomod tao. Then, hinuwi sinangyari, pati puhi, di manamot. Salamat at the showers of blessing. Tumid ng action. Ito, muhalit siya sa ito. At si Oo. Idom omod mo. At si Children, action ng kay Joy. Kamit Muhalit man siya siya sa ka. So hinuwi si kumapo, anilupi mahpay si kukubkat. Iso ngat ematang hichi ad Vizcaya ay Governor Mariano Oscares jo dinamong jo hachi hinchalo an umabot hingkahot. And he spearheaded the conquest of the Mayuyaw people. So idi February 18, 1850
Jo heneta jo hiciad langayan buninan. Iso nga idinadlaw ay hochi non apo nga miidmitin mid an asimobalin ay siya melalabon on siya nakat an amin so nga din nalae di mo si ochi, and that was the first experience of the people of Mayuyaw ay niadlan siya an evacuation in the forest. Kasi linalae sinabati ngem hay order Mariano Oscares di na mid makah he chala ay an luta umoli adu an leaders tamon hahapit tao. Iso nga tinudingan siya hicin first an presidente an hipalahko himon chekeng an hiomon ta hiji ini hahapit. Gapo hicin kararag siya mutakan puni idi. Jo ini jo pun siya himon chekeng di imwen ini hapit dinalicio hio ngem gue mi joli cid ilagan tamun submit ay Governor General Claveria tap no hitay puble do the mid sumiten any jurisdiction ci Spanish administration or government. Hinuwi sinangyari ay ci en tempo ang tiyangor o sinoomod ngem idi irugbat siya di anlan sin lalakay ay si Nodhom malo adu ete mahanahan adu ete pule he alakayan ete pangarna di mencekeng ay kodun ete pangarna he alakayan ete pangarna tahi palaho ete pangarna hem pule chinui tatupun mi tenumpat to hitaku nungay mo dui hici ad ilagan tuun chini dia cita o erpong jamid mampangad himun ipuligon. So nalok siya, enat siya sin ritual siya sin oomod, ya tembalanu si manu, ya pimangon siya ya tempog sinalakay, di mapit si palaho, di elana, mid amongay hitinig uda upo, an una imang pa ang tulog. Tempog siya helakayan, di nilakayan, tinig o, dinumpat to ad okulunan, ya puna mon hapid, ya mipdud si tanglag, ya tanit Japatar, dia lain dia oju, dia len sinalakay, puun heo an lalae, cimangcun hi poligon, tahay pupuy. Sehelakayan sinit nud hay hachi Spaniards and in the uluan Governor Mariano Oscares, tay muy siya sid ilagan amon submitar ay Governor General Claveria. Idi nun hapiton si Hidyo ura si siya maaw-awatan dia talaga nga tatoklon siyon tinapoan siyo. So Hidyo sin intutun sin enlo lakayan. In chat siya sin pastor an nelen siya baston an gold hinihandle na namat ini kung ipunguhan hanalalakay. And that is a symbol of power and authority. Inugnan lakayan. Hat yahay kung ma-first apo panggit hi politika dia pupuoy ete historin si Mayuyaw ngem idi ingowid lakayan si pastor di alona umpan no di sitakan imalufu he opalah hoy mangcun ay tagoy tilalae ngay atap an imalufu di idi kan jahay talaga breadwinner di pinupuoy ang kumakay linalae iti si amadi-adyak pa hipadyo. So, hindi pa lang digoh ni submission. So nga mid-selection din submit no his symbol of authority in chat si Spaniards. So imoli hi Father Tomas Villanova di imput up no ni Nuestra Señora de los Dolores hiciad Balangbang. Je hinisimboan ad punhian. And then I choose on May 9, 1881, yo binuucho Hantolo an Pueblo. That is according to Father Pablo Fernandez Acta de Manila de Mayuyaw in 1850s. Nga, sina 1851, the sinubdivide siya into 3 pueblo.
Number 1, ang Pueblo de Nueva Ocaña. Pueblo de Nueva Ocaña hay opihina na dihisiad Langayan. Dihito ad bong ay ad Mayuyaw proper, dihangasin na de Pueblo de Belmonte. Mayuyaw proper si nga kutagay ni dyan seat of the government. Henom na kan hite Bongan, Tiaya, Mapawoy, Narpisid Kinihon, Narpisid Alimit ay aduyungan. Tahini Nueva Ocaña, Janarpi Hici ad Halipan, Janarpi Hici ad Ayangan. Alimit. Hitay meatlo ang subdivision na, di hitay na ang Pueblo de Villanova in honor of Father Tomas Villanova, jahay seat of government na di ad Chomang. Dalenak am na si Punhian, di hici ad Chomag. Tuntakan geta ko hici ad Alfonso Lista. Iso nga hijah nui siguro, iso nga hijah ni, ay when, hinui ala nga, we need to, na research, tapno maala tao, tapno matiko ni Ostoan, nitokpungan tay gobyerno tao. But as of the moment, high record tao is ite reorganization. Siyempre, sin 1889, dinalo ito Governor General Aguinaldo and the President of the First Republic, jo natiw-tiw si Malicano ang Kanago, o si natiko si Elinggo, no? Jo nitatsud. So one day, anon stay sin President and Emilio Aguinaldo at Talimpog, sityon si Barangay Balangbang at Ugoni, yun umuwi si Kulon, crossing Magat River, Nodhom, Janalo, si Aguinaldo Ramon, iso ngayon nanginadnan si Hichi. So, ini nataktakan na hen arko, dia mangunod siya Surgeon Hagidorn, dia nuit si first hinon amangan si Malicano hito po ad Mayuyaw. So nga ini turn over na anasin alon siya ang treaty, dia inginan si Espanyol hito Pilipinas, si Novepenermon siya hito Singapore, Nepalog sing gobyerno si Amerikano hi 1900. Diyan amin hay hachi records si gobyerno si Espanya di amatam hi Amerikano. So nga imoli Americans ito ad Mayuyaw. Hati ay chin May 23, 1925 under the leadership of Governor General Leonard Wood issued an executive order number 27 in issue office of the Governor General of the Philippine Islands. The Alona Itay upon the recommendation of the Provincial Board of the Mountain Province in its resolution number 69 current series concurred by the Director of the Bureau of Non-Christian Tribes and the Secretaries of the Interior and pursuant to the provision of Section 68 of the Revised Administrative Code, the Municipal District of Mayuyaw, Sub-Province of Ifugao Mountain Province, is hereby reorganized, subdivided into 10 barrios under the names of Bongan, Mayuyaw, Langayan, Aduyungan, Bunhian, Talite, Ginihon, Tulaid, Ayangan, and Alimit. Siya tayo si first, nakilala mahpay hi barangay si Mayuyaw, under Mayuyaw District. The barrio of Bongan will comprise the sitios of Kaliukigon, hiti agatsyong tao, ad Tapilang, ad Onacor, ad Alatpang, ad Olohan, ad Hegwang, ad Puangan, ad Plato, Tahakmang, Alinhobod, Ampuha, Chodyo, Chopek, Chopla, Pangpang, Pehong, the barrio of Mayuyaw, and that is Mayuyaw proper, Adugoni, will comprise the sitios of Haladud, Puajuan, Nabolnan, Linog, Mayuyaw, Lencio, Lamogan, Katutog, Sitios, Sitio Yahay Hato,
Jatao putangon malinoy pangar pitar tangasin mohemo naudlan kunggangan sapahan hapceng changig jalan banhar pinhang parot en napawan sitius ci banhal ja sitius ci buninan ja sitius ci cumang ja nui ci mayuyaw proper ja mapawoy. Okay. So, atlo ang barangay, the Langayan will comprise the sitios of Langayan, Leod, Polah, Tawang, Uhupan, Hapian, Nabatuan, Batongnin, Aipukon, Pangtenon, Huduh, Polig, Puninan, Palonay, Chokloh, Pinudu, Tokpong, Loob, Gawgaw, Balat, Oplet, Panagor, Luuan, Sapahan, Hakang, and Matapor. Hinuy ni sitios Silangayan, an inidjum na sidliwo, na sitius Siliwo. So Bunhian will comprise the sitios of Palatadun, Kanhar, Ampangar, Holang, Lupu, Nalugpuanan, Chalinunu, Alanidun, Ugoy, Bunhian, Tempuan, Chalipay, Pulinet, Numpahion, Looh, Apuagan, Ketang, Lakoy, Taang, Lokong, Chaladyo, Ono, Ubaw, Atob, Pulig, Chalog, Sopela, Jaad enem Talunukun, Pakiid, Polah, Apukaw, Calalo, and Putajan. Sejah nui hini barangay Bunhian. An amin hini na puan sitius etay di chen hijah te municipality of Aguinaldo. The entirety will comprise the sitios of Hakmar, Lohot, Makichoy, Kalipang, Chalili, Matapelang, Hagihaw, Aladian, Tulikan, Enompog, Machuko, Obodian, Jongahan, Mongkadang, Henalong, and Putajan. Barrio of Ginihon will comprise the sitios of Pehong, Tabla, Upag, Mandag, Inwaloy, Nalbu, Kuku, Magulon, Chalimog, Pinhang, Pangar, Pobloy, Pehong, Mohimo, and Atugaw. Hitay hehan na sitios si Talbok, Epeng, Magulon, and Inwaloy. Idi, di ginihon ang namin hituy. Di unat hitay ang putay. Tulaid will comprise the sitios of Napolan, Maminah, Partog, Fuduh, Walah, Tulaid, Mahiniw, Wagbor, Longjah, Pehong, Inompog, Ngilig, Udna, Patuan, Nagwalat, Likuug, Mongor, Wakingoy, Wangwang, Nalbu, Pechor, Palaad, and Linadian. Jete hini Tulaid. So miid Ayangan, miid pay barangay Ayangan, mid barangay Nalbu, de Palaad, mid Chumchen amin at Tulaid. Jete barrio of Aduyungan will comprise the sitios of Eng-Eng, Ngangog, Matang, Aduyungan, Pedlan, Chamang, Kulud, Palihong, Japadian. Ay gulgam te Ayangan at Aduyungan. And Ayangan will comprise Wagbolan, Ampuyo, Malingob, Pulakan, Hikib, Hihop, Amakaw, Chumak, Ocean, Mapah, Samilig, na Natpugan, Sangtalan, Naudlan, Ayangan, Alotet, Palakwa, Alagwag, Pangtinon. The barrio of Alimit shall comprise the sitios of Halojahoy, Sumohoy, Talalang, Alimit, Angitan, Inompog, Hadngar, Hagijon, Menmeno, Suulog, Ligo, Napolan, Lamagan, Anaw, Okob, Mapulog, Tuliab, Toadang, Pinalay, Itab, Ampid, Pangay, Lakan, Polak, Palokang, Mongkor, and Hakok. The reorganization and subdivision herein made shall take effect on June 1st, 1925. Signed, Governor General Leonard Wood. Iso nga mon celebrate tao at ugoni ang June 1. So ino yung tao nga hitay ang creation, wino reorganization, idi kun umuwi si progreso, smooth and progress and development,
Jasin May 11, 1955, na-create an aha a municipality Hichipotcha. And that is now the municipality of Alfonso Lista. 1955 of May 11, the birth of the first daughter of the municipality of Mayuyao. Dia cinta 1980, dia nitok kong si munisipyo ay by virtue of the Batas Bilang 86, dia nitok kong hini second daughter si municipality of Aguinaldo. So, sin Old Mayuyaw, dinumpulin Hitolo and municipality. Now, idi imoli hitay ira and pursuant to the local government code, diomatiko nga mahahapor chipiho. Dio ninomnom piman hachi leaders timid itapapahulon ti siyempre hinuy si remedyo tapno maala si Chokchor hiira kimana hiti Aguinaldo dinong pakadastral surveyo dinahun siya nakadastro without consulting the mother iso nga that is the start of the legal battle si boundary dispute of the municipality of Mayuyao, the mother, and the municipality of Aguinaldo, the daughter. So for almost 30 years of litigation, on May 10, 2021, the finality of the decision, final and executory, of the Supreme Court of the Republic of the Philippines, nga hinimiten sitios disputed sitios ang kun-acclaim si Aguinaldo in favor in favor hito municipality of Mayuyao. Iso nga umag-abot ta umitten 36 Manong Joseph 36 hectare no? When imabot ta umitten 36,000 hectares and hinilan area tao ete munisipyo tao. So with hope and with fervent prayer, ngamon effect by 2023, hini recomputation and the increase of our internal revenue allotment, tapno gay aton tao, an mang paspas, amang develop at epible tao, an Mayuyaw, an nabayag, and one of the oldest municipality or town in the Philippine island, because according to Henry Bayer, hay tagon winu edad te padyo tao hito ad Mayuyaw dia 2000 BC o tinabayag, but anyangay tibingay jahnuy si achar si tao jahnuy si siyangor tao tukun sin o amod bayan nga ni empulay si Chokchor si anuna ho mo na hiisyo na tagay ataw na ame RL anong kaya jahay to siya no si pean si omon jatayaan emat at unag kutunson sin alan sin omon nga ang nabayag ang tukun an hisin na judya yesimun sakripiso jekisyo si omangono ku himi progreso pati yung tao ibogi tao iaramid tao manoha tao pumanin at ugoni ang tagon jayte kun umuwi ang tagon an itao tsakngan ta si tao ang matakod ugoni japi tiko tao si medyo kompleto when notikon tao si agpay-paysun si progreso the development ay tayo ang puble tao. Inanchu ay unun hapit samit, at unamunah nugoy, ay siya ju ang kabataan, tandaanan ju, nga idi moid si technology, diya moid si choor, materials, si sports, diya panggip, competition, sin oomod tao, sin Spanish,
history, administration, and American, and amin sinten ang represent hito at madyodio hici intramuros hici ten dinong pulinsyo hi number 1 and amin hay hici sports and hici anat non apak si an amin hici kakadwosyo. That is found in the discovery of the Igorot and in Tola Father Iskat, and then Hempoloku tempon na Captain Galman idi si bato si Guanter headquarter dalam megatyo jahni nenek jajan sa Tungalaw at sa Tumayo jo sin sumnang balo tempon si American hicu imui cio hici ad intramuros an untuk kucinalan di imui cio si among si cio anten ane up in national hini ang competition number 1 cio an amin isu nga record si military, record si government idi dia talaga nga mga apkak si holag si emojojo dijah nui si peatju dijah nui si acalan ju ngan according a former superintendent and hipalatadon di alono hay alon omono hi teknik no apa nga mga apak siyo gamin go si disiplina e siyo go si sin pamati siyo di go si sin higwang siyo ngan pangrunon ano di higwang an hini disiplina hini pangrunon hak talaga nga matutugon dia maestro kam dia amehom hini kalaban mo hi sports iso nga hidah nuy si peat du ditan ag pimineat ditan alla anhin nang mangrugi adugoni so ju ang kabataan, and we have said a while back kabataan, the youth is the hope of the motherland. So you and youth ito ogacenta out of Madyodio, you are the hope of our town. So may God bless you and bless Mayuyaw and its people. Thank you very much.